laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الجمع الكرام، الجمع المحترم من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات، ألقي إليكم تسليمة طيبة مباركة، ألا وهي أنا قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأن يوفقنا لما يحبه جل ثناؤه ويرضى، وهو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الشريف، اللهم اجمعنا هكذا مع سيد الدعاة وإمام المرسلين نبيك وحبيبك محمد في أعلى درجات جناتك جنة الفردوس. أرى مسيد جلب ما ويتقل من الله سبحانه وتعالى كانكو الله جل وعلا لند يرمتيدو، كانكو الله سبحانه وتعالى لند جومرا ونماج مولد يهور بيدو بيد آدم، kanko Allahu jalla wa ala fewtindo goto kala men e oɗo nokku tedduɗo e oɗo kikiɗe mawnuɗo, e en duwanade nelaɗo o Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wattude e ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe e kala artuɗo ɓawo maɓɓe himo iwtira ɓawo oɗo sunna maɓɓe tedduɗo. aray wona karamo koɓe men ɓe macorani en noon inchallahu azza wa jalla yewtere men nden e oɗo kikiɗe tedduɗo ko yowitoto ɗum e fii ko innete alqiyama, bimana dargal ngal. si tawi noon hawri wiyama alqiyama, dargal ngal, eɗen hani famude wonde alqiyamatu ko qiyamatani, fa qiyamatun sughra wa qiyamatun kubra. dargal ngal ko dargal feccingal fecce ɗiɗi, ko dargal tosongal kañumma e dargal mawnungal. ko ɗoɗi oɗo karmokojo tedduɗo Abu Abdullahi Imamu al-Qurtubiyu rahimahullahu jalla wa ala ɓe mari deftere wotere no inne at-tazkira min ahwali al-akhirati wa ma ba'da al-maut. ɓe maaki wonde ɓe naniri karmokoɓe maɓɓe ɓen wonde alqiyamatu ko qiyamatani. si tawi fi dargal wawlama neɗɗo kala yo wattu haqqille makko
o faama wonde ko innete darngal kon ko darngalji ɗiɗi woni ko woodi ko qiyamatun sughra wa qiyamatun kubra ko darngal tosogal kañumma e darngal mawnungal mana si wiyama qiyamatun sughra darngal ngal tawata ko tosogal ngal ɓe maaki faman mata faqad qamat qiyamatuhu kala neɗɗo maayuɗo hara yo andu kanko darngal makko ngal darike yani darngal tosogal ngal ngal daranike mo kanko haray ko o habbiti ko darngal mawnungal ngal tawata hay e gooto woni ko Allahu tabaraka wa ta'ala tagi kon luttatake e ngal ɗon haray noon ɗo e yewtungal ɗon darngal wiyetengal qiyamatul kubra yewtere men nden ko mande yowito taw e fi darngal ngal tawata ko tosogal ngal woni qiyamatun sughra ko waɗi noon nde ɗo mayde goto kala men no hani wattande hakkil e mayre wanna fellitirɗen noon hooloriɗen no wonde hay goto e men daɗata nde ɗo ko no hanirani goto kala e men kanko neɗɗanke on o hebulanade nde ɗo mayde tawa tuma kala nde mayde nden ari tawi mo bimana tuma kala nde oɗo malaikajo tedduɗo woni malakul mawti nde kamɓe malakul mawti ɓe hewti ka makko wo ko yo taw kanko neɗɗo on ko hebiliɗo ko waɗi noon ɓe wi wala farqa bayna mu'minin wala kafirin fi i'tiqadi wujudi al-maut wonde ala ko sendi hakkunde neɗɗo gonɗinɗo kañumma e neɗɗo keefeero fiɓɓugol woodugol mayde neɗɗo julɗo e neɗɗo keefeero hiɓe woni ala haddi sawa'in ɓe ɗiɗon noon hiɓe fota faamude hiɓe fota qirritade hiɓe fota tabintingol wonde nde ɗo mayde no woodi ko waɗi si tawi hawri Allahu tabaraka wa ta'ala o sertali e nder nde ɗo deftere makko teddunde himo humpita e wonde ko neɓude wuurude ka hoore leydi ɗo wo ko neɓuɗen neminade ka hoore leydi ɗo wo ko neɓuɗen jindude e hoore ndiɗo leydi wo ñande goo ko e wonayɓe yimɓe ɓe tawata ko wonayɓe tahta hadihi l ard ley ndiɗo leydi waɗi kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o wiyen kullu nafsin dha'iqatu l-maut o wi kala wonki kanko Allahu tabaraka wa ta'ala kala wonki ki o tagi ɗum foti ko wonki malaikajo ma ɗum ko wonki ɓiɗɗo adam ma ɗum ko wonki jinnaru ma hara ko wonki mummunte wonno ku waywo Allahu tabaraka wa ta'ala wi ɗiɗo wonkiji fof ko za'iqatul maut ko meeɗayɗi mayde yani ko ɗi neeɓi wurude ka hoore leydi ɗo wo ñande goo ko ma kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o immina oɗo malaikajo makko tedduɗo ara o ɓora ɗiɗo ruhuji o natta ka makko kanko Allahu jalla wa ala e aya goo kanko subhanahu wa ta'ala o wi en wonde kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o wi kala man ko wuuri woni e hoore ndiɗo leydi ɗum ɗo fof ko ha e lajal ñande goo si hewti ngal ɗon lajal ko lannay ɗum iwa e hoore ndiɗo leydi heddomo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala oɗo tedduɗo mawnuɗo ko waɗi no woodi yoga e karmokoɓe tafsir wona imamu ibn kathir rahimahullahu jalla wa ala ɓe maaki ka tafsiru maɓɓe kaɓe sharhayno oɗo aya tedduɗo wonde woodi e yoga e karmokoɓe maakuɓe ɗon ɗo Allahu tabaraka wa ta'ala jippinno oya aya arano ka wiɗon kullu nafsin za'iqatul maut kala wonki ko meeɗayki muusendi mayde malaikaɓe ɓe inni alhamdulillah innama lana al arwah laysat lana nufus kamɓe malaikaɓe ɓe wi yettore woodani Allahu tabaraka wa ta'ala kodi Allahu on ko wi ko wonkiji ɗi woni ko meeɗata mayde amma enen malaikaɓe wona monkiji woni ko marɗen bal ko ruhuji marɗen nde kamɓe malaikaɓe ɓe wowli ɗum ɗo Allahu tabaraka wa ta'ala jippini oɗo aya tedduɗo
وي وكل من عليها فان كلا كو وانتي يدو نديدو ليدي كو لنيدو ويبقى وجه ربك أنتم أنهم يدو يسو جومي ما كانكو الله تبارك وتعالى أنكو يسو مكو متوتا ذو الجلال والإكرام كو يسو متوتا كو جومي رانكو تبدونغال كانيو ما يمانغورال تبي هندكاري كو كالكو الله تبارك وتعالى تجي تبي نماري وانكي كانكو سبحانه وتعالى أوي أنو كمين أيدو ميدي آية أوي كل شيء هالك إلا وجهه أوي كالكو وودا كو فو ko piiji anndanɗa hoore ma ko lannayɗi heddomo kanko allahu tabaraka wa ta'ala ɗum kanko allahu jalla wa ala o fewti oɗo annabako makko tedduɗo woni nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɓe allahu tabaraka wa ta'ala suɓi o teddini ɓe allahu jalla wa ala mawnini e dow ko tagi ko fof kanko allahu o wi wama ja'alna li basharin min qablika alkhulda afa in mitta fahumul khalidun o wi hey ko annelaɗo menen an momen suɓi an momen teddini an momen ɓuri mawninde e dow ko men tagi kon fof mi waɗanali hay e goto adoma heddagol ka hoore leydi ɗo tawa o wuura e gurdam pooma o wi afa in mitta ene noon annelaɗo on si tawi an momen ɓuri suɓade momen ɓuri yiɗude on an a maayi fahumul khalidun hara ko kamɓe hedditiɓe ɓe woni ko heddoto e hoore ndiɗo leydi ɓe gandi ɗum ɗon ko bala ko hunde nde tawata nde wawa wonde kanko jalla wa ala e aya gon haymo jokkimo tabintinana en fi ndeɗo mayde o fewti oɗo nelaɗo makko tedduɗo o wi innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawma alqiyamati inda rabbikum takhtasimun o wi innaka pellet annelaɗo on mayyitun ko amayowo wa innahum kamɓe hedditiɓe ɓen ɓe fof maɓɓe kadi mayyitun ko ɓe maayayɓe ɗumma yeeso ɗum noon inda rabbikum aw yawma alqiyamati inda rabbikum takhtasimun o wi si tawi ɗum noon gasi ñalande darngal noon aroyo yeeso joomi mon on fof mon tawa iwtirnoɓe ɓaawo yimɓe majjimɓeɓe ɓen heeferaɓe e julɓe sirkoɓe kañumma e wotinɗinnoɓe allahu tabaraka wa ta'ala bidayankoɓe e ñentinnoɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam tawa ɓeɗo hakkunde maɓɓe nden ñannen ko ɓe yeddotirayɓe ɓe wenjodira yeeso allahu tabaraka wa ta'ala ko ɗoɗi si tawi no tabiti e hadise mo imamu muslim filli ka sahih maɓɓe min hadisi abi hurayrata radiyallahu anhu wonde nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس نلال عليه الصلاة والسلام بماكي أتاني جبريل يندقو جبريل عليه الصلاة والسلام بأرنو بتوي من نلالون بما كان يا محمد عليه الصلاة والسلام كم جبريل بماكي كو أي محمد عش ما شئت wuru yeruwo ko falana ka hoore leydi ɗo kono non gurdam maɗan ko ɗan neeɓi wo ko ɗan neeɓi fa innaka mayyitun an ko amayowo ñande goo ɓe mati wa ahbib ma shi'ta yiɗu kadi kala man ko faalaɗa fa innaka mufariquhu ñande goo ko a sertowo e ɗum ɗon kaaduna ɗo ɓe mati wa amal ma shi'ta gollu kadi kala ko faalaɗa fa innaka majziyun bihi ko a yoɓeteɗo joddiɗen golle ɗe golluɗa ɗon kamɓe jibrilu alayhi salatu wassalamu ɓe maati waalam anda kadi anna sharafa almu'min wonde teddungal neɗɗo gomɗinɗo allahu tabaraka wa ta'ala qiyamuhu billayl ko immagol makko jemma tawa yimɓe ɓurɓe ɗuuduɗe ɓen no waalino ɗaani yimɓe ɓen no heɓude dakamme ngol ɗo ɗoyngol
yimɓe ɓen no fowtinde nde ɗo ɓernde maɓɓe ɓe deeƴinde kiiɗo wonki maɓɓe kanko neɗɗo ngo immo on saha ɗon o juulana Allahu tabaraka wa taala. kanko neɗɗo ngo immo on saha ɗon o janga nde ɗo qur'anare teddunde. kanko neɗɗo ngo immo on saha ɗon o janto inde Allahu tabaraka wa taala. ɓe maaki wa izzahu teddungal makko ngal kanko neɗɗo on kadi istighna'uhu anin nas, ko yondinagol makko kanko neɗɗanke on e dendanangal ko woni e juuɗe yimɓe ɓen. tawa haaju makko ala e wonkun e juuɗe neɗɗo, bal si tawi hawri o heɓi haaju innama yatawajjahu ila Allahi jalla wa ala, kanko neɗɗo on ko fewtata ko Allahu tabaraka wa taala. wona nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe jannirno non oɗo sahabajo maɓɓe tedduɗo e hadise mo imamu tirmidiyu filli ka sunan maɓɓe min hadisi abdillahi ibni abbasin radiyallahu anhu. nelaɗo alayhi salatu wassalamu nanguno ɓe ñande gono janna ɓe kamɓe nelaɗo on ɓe maaki iza sa'alta fas'alillaha wa iza sta'anta fasta'in billah. ɓe maaki si tawi a toroto fewtu Allahu tabaraka wa taala toroɗamo, si tawi a ɗaɓɓiray ballal kadi fewtumo kanko Allahu subhanahu wa taala ɗaɓɓiramo ballal. oɗo hadis mo jantiɗe woni hadise mo imamu muslim filli ka sahih maɓɓe on. nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe holli en noon wonde hay kamɓe mo Allahu tabaraka wa taala ɓuri suɓade o ɓuri teddinde, kamɓe tigi e hoore maɓɓe nde ɗo mayde ko ɓe meeɗay ɓe nde ɗo. ko waɗi si tawi hawri arabu ɓe wiyay wonne almawtu qamisun yalbasuhu kullu insanin, ko innete mayde kon ko dolokke mo tawata bani adama kala bani adama ko ɓornotoɗo ɗum. a teddirali ka hoore leydi ɗo ha wawa wonde an neɗɗo laawotoɗo nde ɗo mayde. a mawnirali ka hoore leydi ɗo ha Allahu tabaraka wa taala ɓantanama an ko innete mayde kon. a heɓirali jawdi ka hoore leydi ɗo ha tawannin jawdi luttinte ɗo. a heɓirali ɓiɓɓe kadi ka hoore leydi ɗo ha tawa ɓen ɗon ɓiɓɓe ma ɓe hiwete ñande malakul mawti arantama. koya wattu ka haqqille ma wonde nde ɗo mayde ko nde aranayde ma ñande goo fi yawmin ma wa fi sa'atin ma, e ñallal ngal anndanɗa hoore ma ko ñallal ngal Allahu tabaraka wa taala happanma, e sa'a mo anndanɗa hoore ma ko sa'a mo Allahu subhanahu wa taala waɗirtinanma. ko waɗi noon kanko jalla wa ala o wi'e fa ida jaa ajaluhum la yastaakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. ɓeɗo ɓiɓɓe adama wuruɓe ka hoore leydi ɗo goto kala e maɓɓe si tawi hewti ka o maaya, oɗo malaikajo tedduɗo si aranimo kanko neɗɗanke on, o nennantake yeru seconde goto, o nennantake yeru minute goto, o yaccinantake kadi yeru seconde goto, o yaccinantake yeru minute goto. kanko malaikajo on si o arani ruhu oɗo ɓiɗɗo adam ko matun o hocca oɗo ruhu o nattamo ka Allahu tabaraka wa taala. ko waɗi noon an neɗɗanke on si tawi hawri a hardini ɗeɗo haqqille ma, a miijitike ɗan gurnanɗan wonɗa ɗo, a taway no wooduno yimɓe gooɓe wowli daynoɗa ka hoore leydi ɗo, no wooduno yimɓe gooɓe ñaami daynoɗa emiran gooto, no wooduno yimɓe gooɓe jindi daynoɗa ɓe jooɗo daynoɗa balɓe waalo daynoɗa nokku gootu, miijitoɗa hannde tawa ɓen ɗon ɓe hoɗino ka ley leydi Allahu tabaraka wa taala. hiɗa andile en kadi e hoore ma neeɓi juuti wona kamɓe woni ko arata tawa ma ɗo, bal ko an woni ko yaata tawta ɓe ka ley leydi Allahu tabaraka wa taala. hiɗa wuuri ka hoore leydi ɗo, hiɗa ñaama kala ko faalaɗa, hiɗa yara kala ko faalaɗa, hiɗa yaha kala ko faalaɗa, hiɗa wowla kala ko faalaɗa, hiɗa golla kala ko faalaɗa. yarli an a wattali ka haqqille ma, an a tumbali ka fonno ma, wonde ɗan ɗo gurdam ma ko gurdam ɗan tawata wona gurdam lutteteɗan e mum, ɗan gurdam ɗan wonna e mum ɗo an a anda ɗan ɗo ko ha ñande goo, an a anda wonde malaikajo no iwtiri ɓawo ma, a anda nde ɗo mayde ko hakkunde mayre wonɗa jinnuɗe. ko waɗi Allahu tabaraka wa taala wi en qul inna almawta alladi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول لنا ما كان بيدو ينبور بكهور ليدو إن الموت الذي تفرون منه ميلو ميد ونن يدقود وديد عندي على الحقيقة كلنا نفر من الموت انفو من علائم مولا دقود ليدو ميد كودي سيئي أنوني تون أدغني لكي كهول كوفالاك ميد سيتوي أنوني تون أيك لبتاني أفالاك ميد si otowal waɗi hito a pottike a faalaka mayde si bareeru waɗi hito a pottike holli wonde ko mayde nde wonɗa dogude. Allahu tabaraka wa taala o wi yonelaaɗo alayhi salatu wassalamu humpitu en wonde inna almawta alladi tafirruna minhu no tabiti dey wonde ndeɗo mayde nde wonɗon dogude suuɗo ɗon fa innahu mulaqikum ndeɗo ko hawrayde e mon ndeɗo ko mayde nde tawata o wawatande laawaade bal hinde hikkorani o yeeso ka wonɗo yaarude ɗon ko to wonɗon nde tawoyde fa innahu mulaqikum mayde nden ko hawra nde hoore mo kamo koɓɓen ɓe maaki fa hadihi l ayatu tadullu ala anna almawta amama al insan oɗo aya no tinnina wonde ndeɗo mayde ko yeeso oɗo ɓiɗɗo adama nde woni jaka yo ka fewtirɗa ɗon an neɗɗo mayde nden ko ton woni ka nde hikkori si a hammiri madina ko ya anndu mayde ma nden ko ton nde woniri si a hammiri 36 ko ya anndu ndeɗo mayde ma ko ton nde woniri kala nokku mo fewtuɗa allahu tabaraka wa taala o wi ko ya anndu ka fewtirɗa ɗon mayde nden ko ton nde habbi ma e aya goo kanko allahu jalla wa ala o wi en wa aynama takunu yudrikkum almawtu walaw kuntum fi burujin mushayyada o wi onon ɓiɓɓe adama annde dey nokku kala ka wonɗon e nokkeeli ɗin ndeɗo mayde ko hewtuteto nde on e onɗon nokku hay si tawi hawri ko e cuuɗi ɓurɗi towude ɗi woni ko wonɗon mana si tawi a ɗaɓɓi château ɓurɗo towude on ka hoore leydi no hannde a yehi a hoɗi e chambre ɓurɗo towude e on ɗon château allahu tabaraka wa taala o wi yudrikkum almawt ndeɗo mayde nde hewtitoton e on ɗon nokku o wawatande laawaade ɓe maaki wa ida nadarna wa tadabbarna hadihi l aya ɓe maaki fa hiya tadullu ala anna almawta halfa al insan si en ndaari oɗo aya en taskitike mo moƴƴa en taway kanko o sappinayi e woni wonde mayde nden ko ɓaawa neɗɗanke o woni yudrikkum almawt mayde nden hewtitoto ɓe nganni aya ara noon o wi fa innahu mulaqikum mayde nden ko hawrayde e mum ko hawrata e mum bimana ko fottata e mum koko woniranma yeeso e oɗo aya ɗimmo o wi yudrikkum mayde nden hewtitoto ko hewtitoto ma ko hunde nde tawata ko ɓaawo ma woni ko nde woni ko waɗi si ɓe maaki wonde si en ndaari ɗeɗon ayeje ɗiɗi allahu jalla wa ala wi mayde nden no yeeso ma o wi mayde nden no ɓaawo ma ɓe wi en tawa e jaka noon anna al insana yaishu bayna almawti wa yataharrak bayna asnani almawt oɗo neɗɗanke jaka himo wuuri hakkunde ndeɗo mayde himo jinda himo dilla kanko neɗɗon hakkunde ñiiƴe ndeɗo mayde hinde yeeso ma hinde ɓaawo ma ɓano nga anndi wonde jaka noon an a wawa laawaade ndeɗo nde landaki kadi towugol duuɓi nde landaki hawrugol duuɓi nde landaki fanɗugol duuɓi nde landaki leñol nde landaki gorol nde landaki hay e hunde e bani adama o siwana wonki makko kin si tawi o lanni wonde neɗɗanke marɗo wonki wiyaka wonde ko mawɗo tum mayata wiyaka wonde ko suka tum mayata wiyaka wonde ko jiwa tum mayata wiyaka wonde ko bobo penu tum mayata hiɗen girri goto kala e men no seedi wonde ɓeɗo fof mo kala e maɓɓe nde lajal mungal hewti wo oɗo malaikajo no arde yaada e ruhu makko ɓe ndaari hannde e yii ɓeɗo sukaaɓe ɗan gurdam ɗan ɓe wuuri e mum hannde e ndeɗo saare ma e nder ndiɗo leydi allahu tabaraka wa taala hannde a taway ka annahum nasul mawta a sikkay kamɓe ɓe yejjitino mayde nden a sikkay kamɓe wonaɓe habbiɓe oɗo malaikajo tedduɗo ka annahum la yaqumuna bayna yaday maliki ljabbari yawma alqiyama a sikkay ɓeɗo ɓe daroytako yeeso allahu tabaraka wa taala ko ɗo yiyata suka dariɗo ha timmi
haqqille makko ɗen no solliti ɓanndu makko ndun e doole ɗen fof no timmi himo dari darnde timmune tawa oɗo no dari wa kadhalika fewtiraka jiwɓe kadi tawa jiwo mo haqqille mum ɗen timmi duuɓi makko ɗin no woni ka duuɓi ka yimɓe ɓen fof faalamo ɗon ko o jiwo mo anndanɗa hoore ma darnde nden no timmi no dari allahu tabaraka wa taala no neminimo nema mawnuɗo ndaara ɓeeɗo hannde haanunoɓe immanade kaaɗo diina allahu tabaraka wa taala ɓe janga kaaɗo ɓe faamaka ɓe gollitira kaaɗo diina allahu jalla wa ala ɓe daro kadi ɓe haɓɓito ko ma diina allahu kam towaka hoore leydi kono ndaaren hannde ko haa honto ɓeeɗo sukaaɓe boni e hoore ndiɗo leydi ko haa honto ɓeeɗo jiwɓe boni e ndiɗo leydi a fonday e suka mo tawata ko habbitiiɗo mayde suka mo tawata ko daroytooɗo waɗana allahu tabaraka wa taala contrat ndi ngurdam makko ɗan ono fembi pelette no jinda e laawol ngol ono ɓorni tuuɓe no yuppitiɗe no haylo e laawol ngol ono ƴetti jolokooje no kolmbi e daaɗe makko e juuɗe makko ono woni neɗɗanke yarowo beere neɗɗo fiimowo dorogu neɗɗo yawiiɗo mawɓe makko ɓen puyɗo mo janngata haye huunde neɗɗo mo anndanɗaa hoore ma ko bonnowo jiwɓe yimɓe kala ka iblisa alayhi llana noddata kala ka iblisa alayhi llana oɗo o daroto o darna kaaɗo diina makko a taway oɗo suka ko ɗo woni ko weerata ka juulirde a yiyatamo ka darsuuji a yiyatamo ka duɗe a yiyatamo kala man ka anndanɗaa hoore ma ko golle ɗe allahu tabaraka wa taala lande oɗo siɗa faalaamo luttude ko to woni ko yaata tawa non oɗo suka ko o haanuno daranade kaaɗo diina allahu tabaraka wa taala ko o haanuno janngude nde ɗo deftere allahu subhanahu wa taala o hunjonde ko o haanuno darade bindi e kiikiiɗe o wiya diina allahu kanko ma yaara yeeso kono ndaaren hannde ko honto ɓeeɗo fewtina gite maɗen e ɓeeɗo jiwɓe kadi ndaara jiwo mo landotora o wiyama ko mariyama o wiyete landoɗamo o wiyama ko fatima o wiyete landoɗamo o wiyama ko aishata o wiyete tawa waɗeɗo inɗe e laɓeɗe alaka diina allahu tabaraka wa taala oɗo jiwo yalta fotta e makko ka laawol ono ɗetti goɗɗum tokki e nduɗo sukundu makko o jaɓali yondinorde ko allahu tabaraka wa taala waɗanimo kon himo ɗetti mesji himo yolli e nduɗo sukundu makko mo ɗetti tisasji e perikji o hippi e ndeɗo hoore makko hoɓɓe no waɗi noneji mesji ɗi fof hannde a yiyay goɗɗi tawa ko couleur bleu ndaara goɗɗi tawa ko ɓale ndaara goɗɗi tawa ko rouge ndaara goɗɗi tawa ko jaune ha e chocolat ɓeeɗo fof no jindude e hoore ndiɗo leydi oɗo no ɓorni dolo kunkun junngo wooto ma dolo kunkun alaa juuɗe tawa dolo kunkun no ari no keppi ka dow enɗi makko ɓaawo ngon fof no ka kene landoɗaamo tawa oɗo suddiiɗo komo anndanɗaa hoore maako e nder galle julɓe woni ko o yalti baaba en makko ko julɓe yumma makko ko julɓe oɗo no yaltini wuddu makko ndun ka kene enɗi makko ɗin no feeñi ka kene guse makko ɗen no ka kene mo ɓorni zippu woy seekaakoy kiloti woy koolukoy mo ɓorni pantalo woy koye anndanɗaa hoore ma gorko huloowo allahu tabaraka wa taala o suusataa ɓantude yiitere makko nden o ndaara ɗum o yalta bimmi baaba en makko no suti o naata kiikiiɗe yumma makko no suti naata yalta makko o fof banndiraaɓe makko ɓen no suti tawa oɗo ko haanunooɗo daraade jannga kaaɗo diina allahu tabaraka wa taala o hunjoo ndeeɗo deftere allahu jalla wa ala o daro o haɓɓitoo kaaɗo diina ko ma yaara yeeso so ndaari ɓeeɗo hannde a sikkay ɓeeɗo habbaaki mayde tawa no ndeeɗo mayde e hoore mayre nde lanndaaki suka nde lanndaaki mawɗo nde lanndaaki paykun si lajal ma ngal hewtii tun oɗo malaykaajo weeray ka ma ko ɗoɗi si tawii no ari hadise e ittaaɗo e oɗo sahabajo tedduɗo albarra'u ibnu hasib ɓe maaki ñannde ngoo nelaaɗo alayhi salatu wassalamu no jantanooɓe fii ndeeɗo mayde kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe sifaniiɓe fii mayde neɗɗo moƴƴo kañum may mayde neɗɗo bonɗo enen noon alaa ko joƴƴini en ɗo hannde siwanaa yewtugol fii mayde oɗo neɗɗo mo tawata ko wakkiliiɗo wuurugol e hoore ndiɗo leydi allahu tabaraka wa taala hennu ndu foofataa ndun ko kanko jeyi ñaametee mo wonɗaa ñaamude on ko kanko jeyi njaram ɗam wonɗaa yarde ɗan ko kanko jeyi leydi ndi wonɗaa jinndude e hoore mum ndin ko kanko tagi ndi tawa a walaa ko waawoɗaa waɗde ka hoore leydi ɗo
sina yeddugol allahu tabaraka wa taala salanagol mo kanko allahu subhanahu wa taala lundagol nelaɗo alayhi salatu wassalam imana ko joɗɗini en ɗo ko si tawi hawri an oɗo neɗɗanke a wuriri ni oɗo malaikajo aranima ko honno alhaali ma o wonirta an neɗɗanke o ko waɗi noon ko hunde nde goto kala men habbiti kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki e on ɗon hadise tedduɗo wonde neɗɗanke bonɗo on si tawi hewti ka o maaya allahu subhanahu wa ta'ala imminay malaikaɓe dental malaikaɓe ɓe andanɗa hoore ma ko malaikaɓe ɓawluɓe kis malaikaɓe hulɓiniɓe tagu ɓe tawata no fanɗi e ko allahu tabaraka wa ta'ala tagi kon neɗɗo mo tawata maɗum malaikajo mo tawata no hulɓinori noon ɓeɗo malaikaɓe ara daro yeeso oɗo ɓiɗɗo adam tawa ko malaikaɓe minnuma ɓawluɓe malaikaɓe hulɓiniɓe darɗe malaikaɓe ɓe tawata oɗo neɗɗanke suusata ɓantude gite makko ɗen o ndaara ɓe darɗe ɗiɗi ɓeɗo malaikaɓe ara daro yeeso makko ɓe fonda e makko kanko ɓiɗɗo adama on kamɓe malaikaɓe mbeyna wurunoɗan ɗo gurnan neminiɗa ñamuɗa ko ñamuɗa wo a tefaali ko allahu landi yo ñaame yarɗa ko yarɗa wo a tefaano ko on ɗum allahu landi yo yare golluɗa kala man ko weluma wonkiki nga ndarali ko welata allahu e nelaɗo makko alayhi salatu wassalam tawi an ko ñingurnam maɗa yaari ha hande haray nema mo neminiɗa o yonima nema ko ha hande nema hattanma si tawi hande a serti e ɗan ɗo gurnan a hootay woni ka tikkere allahu tabaraka wa ta'ala ka sonjaji makko e ka lette makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala ɓeɗo malaikaɓe ɓe udditanamo ni ɓe wirnitanamo ko way waridu kanko neɗɗanke on o hayno lette ɗe allahu subhanahu wa ta'ala maranimoɗen ka yiite jahannam o hayno bolle ɗe allahu tabaraka wa ta'ala maranimo ka yiite jahannam o hayno kasoji molanaɗi kañumma e berleji bonɗi ɗi allahu jalla wa ala maranimo si o ndaari ɗum ɗo o haynike o fellitire wonde kanko neɗɗo on ko ɗo woni ko o yaata wonki makko kin hande kadi ki deesida ki yaltata ka ɓanndu makko ɓeɗo malaikaɓe ɓe immoɓe dirta on tuma malaikajo tedduɗo on malakul mawti alayhi rahmatullahi jalla wa ala ɓe jippoɓe ara ɓe tawa oɗo neɗɗo bonɗo kamɓe malakul mawti ɓe toolo ka binde hoore makko ɓe noddamo ɓe maaka ya ayyatuha nnafsu lkhabitha ukhruji ila ghadabin min rabbiki wa sukhtin ɓe maaka ko ayo wonki tunuki wonki soɓuki wonki yaraynoki beere wonki shirkanaynoki allahu tabaraka wa ta'ala wonki waɗaynoki zina wonki ki andanɗa hoore ma ko ñamaynoki ko harmi ko yaraynoki ko harmi gollaynoki kala ko weliki ka hoore leydi ɗo kite fa andugol ko honɗum diina kan landi ko ayyokiɗo wonki yaltu hande yaha ka tikkere joomi ma kañumma e ka lette makko kamɓe malakul mawti si ɓe noddiri ni kiɗo wonki tunuki wonki soɓuki wonki neɗɗanke on ki anniyo ki yaltattaka nder ɓanndu makko nder ton ɓe ganni noon allahu jalla wa ala no waɗani oɗo malaikajo doole molanaɗe ko sortira ɗiɗo wonkiji ɓeɗo yimɓe bomɓe ko ɗoɗi kanko tabaraka wa ta'ala o wi wannazi'ati gharqa o wi o wondiri dey ɓeɗo malaikaɓe sortirayɓe ɗiɗo ruhuji yimɓe bomɓe no sattiri waɗi noon neɗɗanke bonɗo sino mayde ko mayde sattune si tawi himo maayude woni ko o heɓata ko ɗaɗi si tawi kanko jalla wa ala o yewti en fi maɓɓe ka qur'anare makko teddune o wi en walaw tara id yatawaffa alladina kafaru almalaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azaba alhariq ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كانكو جل وعلا وي ولو ترى أن نأتنكم أي أين إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ثم نبيدو ملائكة بأراني بيدو يمبي يدو بفي يلسنغل ديرو روح جمع نتك الله جل وعلا
hara an oɗo ɓiɗɗo adama yirayno ɗum gite maɗen tigi tigi. Kanko jalla wa ala o wi yeyno ko hawni ko waɗi noon hara ɓeɗo malaikaɓe no dari e hoore ɓeɗo yimɓe bomɓe yadribuna wujuhahum wa adbarahum. kamɓe malaikaɓe hiɓe jogiti cabbi molanaɗi hiɓe piya ɓeɗo yimɓe yedduɓe hiɓe foccaɓe ka geece maɓɓe kañum mayɓa e ka ɓabɓe maɓɓe. malaikaɓe no wiya wa zuqul azab, meɗe ɗeɗo lette ko ɗeɗo woni lette ɗe fuɗɗorante ɗon ɗen ka wonɗon mayde ɗo taw. zalika ɗe lette ɗe wonɗon e yarde ɗo hande ko bima qaddamat aydikum, ko immorde e ko ɗeɗo juuɗe mon ardini e golle bonɗe. sirkuji ɗi waɗayno ɗon, bid'aji ɗi waɗayno ɗon, ɓeere nde yarayno ɗon, kañumma e rewɓe ɓe waɗayno ɗon zina e worɓe ɓe waɗayno ɗon zina e penale ɗe penayno ɗon e ñaameteeji harmuɗi ɗi ñaamayno ɗon. ko sabu ɗum ɗon woni ko wonɗon meeɗirde ɗeɗo lette hannde. ko waɗi noon wa anna allaha laysa bi dallamin lil abid. allahu tabaraka wa taala siforali toñowo ɓeɗo jiyaɓe makko. kanko subhanahu wa taala o wiyen e aya goo walaw tara idi lmujrimuna fi gamarati lmaut walmalaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum alyawma tujzawna azaba alhuni bima kuntum taquluna ala allahi gayra alhaqi wa bima kuntum an ayatihi tastakbirun. kanko subhanahu wa ta'ala o wiyan ɓiɗɗo adam hara hay joni allahu on no hollayno ma gite laaɓuɗe paf haynoɗa ɓeɗo yimɓe bandiɓe sa'a nde allahu tabaraka wa ta'ala immini ɓeɗo malaikaɓe yo ɓe aran ɗiɗo ruhuji maɓɓe saanga mo tawata ɓeɗo no e nder ndiɗo musendi mayde. allahu wi wal malaikatu basitu aydihim, hara ɓeɗo malaikaɓe no fonti juuɗe maɓɓe ɗen, bimana kalima on ko kalima isti'ara. malaikaɓen ko mari ko gabi tanji, yani hiɓe fonti gabi tanji maɓɓe nen hiɓe wiya akhriju anfusakum, yaltinanemen hande ɗiɗo wonkiji mon soɓuɗi, yaltinanemen hande ɗiɗo wonkiji mon tunuɗi, yaltinanemen hande ɗiɗo wonkiji mon yawiɗi allahu tabaraka wa ta'ala. alyawma hande tujzawna azaba alhun, onon on yoɓete lette ɗe tawata ko jaasinayɗe, lette jippinayɗe valeur mon on. ko waɗi allahu tabaraka wa ta'ala taguno on o teddini on o mawnini on ɓuri ko tagi kon fof. o wi walaqad karramna bani adam, minen min tagi oɗo ɓiɗɗo adama min teddinimo. kanko subhanahu wa ta'ala o ɓurni oɗo ɓiɗɗo adama e dow ko tagi kon fof. joni noon a wuuri ka leydi ɗo a yawikemo, a wuuri ka leydi ɗo a yoori gite e fehe makko. ko o wi'i kon wona ɗum watta balko ko faalaɗa kon e ko aduna o fewndini kon ko ɗum jokkata. kamɓe malaikaɓen ko ni ɓe wowlirano e tama. alyawma hande tujzawna o yoɓete azabal hun, lette jaafinayɗe on itta teddungal mon ngal fes. tawi noon ko sabu honɗum ko bima kuntum taquluna ala allahi gayra alhaq, sabu ko laatino noon ka aduna ɗo wowlayno fawa e hoore allahu ko wona goonga. wa bima kuntum an ayatihi tastakbirun, e sabu ko laatino ɗon kon e ɗeɗo ayaje makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala hiɗon mawnintintono e hoore majje. si a wiyama wonde sonnajo ko yo buumu ɓandu makko nundu fof mayru, hay e hunde hana yaltude e makko wona rewɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓen ɓe wawno noon, an wona neɗɗo mawnintiniɗo wiya wattake. bal daroɗa nodda wiya ko yeeso ngon e neweɗen tun accidete, gasi joni wakkilo ha bete hewta on nokku ɗon, kono tawa hay ɗum ɗon a wawata wadde. si tawi a gorko a wiyama wonde waare gorko ko yo accite wona nelaɗo alayhi salatu wassalamu janniri noon, wona ya memu wona ya ittu, conci gorko wata feƴƴuka holɓundere makko, daroɗa wiya ɗum ɗon ko jofoyagal jeeya, an ko a suka finuɗo. si tawi a fembaki feppituɗa waɗa bordirara yo oye, si tawi a ɓornaki conci ɗi andanɗa hoore ma ko waɗaɗi photo haray gasali, si tawi a ɓornaki pantalon je yaajuɗe jippitiɗe haray gasali, si tawi a fembali ittuɗa ndeɗo waare ma haray gasali, si tawi hawri an oɗo jiwo a ɓortaki ndeɗo tiggare, a waɗali bodi, a waɗali pantalon seere, a tokkali meesu waɗuɗa peɗa, haray an fima on gasali. kamɓe malaikaɓen ɓe wiyama ko sabu ko laatinoɗa kon ko a neɗɗo mawnintiniɗo e hoore gonga allahu on,
ko ɗum addi haa hannde alhaali ma on ko ni wonirta. ɓeɗo malaykaaɓe si tawi ɓe focci oɗo nde ɗo foccande molanaane, ɓe piimo ngal ɗo piggal molanaangal, ɓe ɓiƴii oɗo neɗɗanke wa nde ɗo ɓiƴande mawnu nde, on tuma oɗo malaykaajo ha yinno noddude kiiɗo wonki yo ki yaltu, kanko neɗɗo on o desida wonki makko ki yaltata ka ɓanndu makko. kamɓe malakul mawti ɓe pooɗira wonkiikin forcé, kanki wonkiikin ki ara haa ki hewta ka ƴiye ɓernde makko kanko neɗɗanke on. allahu jalla wa ala ko ɗo wi'en kalla ida balagati taraqi wa qila man raqin wa dhanna annahu alfiraq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. كان سبحانه وتعالى وكلا كغودي إذا بلغت التراقي si tawi wonki oɗo neɗɗo bonɗo oɗo neɗɗo soɓuɗo wonki makko ki malaikajo on pooɗiki haa ki hewti ka ƴiye ka ɓernde makko dowga. allahu jalla wa ala o wi qila wi'ete nden ñanden marraqin ko hombo woni neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko wawuɗo dandude oɗo hande o yilto, ko docteur jo hombo foori e ko wiyete médecine kon o wawa ñawnude oɗo tawa ruhu makko on hootali, ko hombo waawi moccude haa o waawa moccude oɗo hara ruhu makko on tawa yaali allahu tabaraka wa taala. allahu wi wa dhanna annahu alfiraq, kanko neɗɗo waaliɗo on o fellita wonde jaka yo hannde ko sertugol makko e ɗan ɗo gurdam aduna. jaka hannde kanko neɗɗanke on ko haa hannde o foofayno e hoore ndiɗo leydi, ko haa hannde o jindayno e hoore ndiɗo leydi, bal ko haa hannde o ñiiɓayno e hoore ndiɗo leydi. waltaffati saqu bisaq, allahu wi wonta hannde kadi himo honkindira gelenji makko ɗin ɗiɗi himo ɓoylindira ɗi, sabaneedema muuseni nde ɗo mayde malaikaɓe wiyamo ila rabbika yawma idin ilmasaq. hannde noon ngal ñallal ngal wonɗa ɗo ma kanko allahu tabaraka wa taala o wi ñande kala ñande yi'oyɗa on alhaali ɗo yowike e ma ko ya annu nden ñanden kaka joomima woni ko hootata. oɗo malaikajo yaltina kiiɗo wonki oɗo neɗɗanke o yaltinira ki doole, ko wonki tuunuki, ko wonki soɓuki, ko wonki bonki. nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonki ki luuɓa, tawa ko wonki yaltinay ki luuri molanani, luuri nin hewtoya haa tawya malaikaɓɓen ka kam muuli, ɓe maaki heddota ko malaikajo hay e gooto, la fi samawati saba wala fi l ardi, wona ka asama'uji jeɗɗi, wona ka leydi ɗo, si wona kamɓe malaikaɓɓen fof ɓe hawtitay ɓe lando, ɓe maaka ene ko kaari ɓiɗɗo kaari hombo ni ɓe noddiramo ko ɓuri bonde e inde makko nden, kamɓe malaikaɓɓen fof kadi ɓe hawtita ɓe huɗa oɗo neɗɗanke, ɓe toro allahu tabaraka wa taala wonde yo allahu jalla wa ala woɗɗintin oɗo aljanna makko on, yo allahu subhanahu wa taala honnoymo ka yiite makko. eɗen anndi noon ɓeeɗo malaikaɓe si du'ike du'a ɓe torike allahu tabaraka wa taala, du'a maɓɓe on ko mustajab, ko du'a mo anndanɗa hoore ma ko jaabotoɗo. malakul mawti si yaltini kiiɗo wonki tuunuki ki luuɓiri ni malaikaɓɓen huɗi oɗo neɗɗanke, tawa malaikaɓe goo no dari takko maɓɓe kamɓe malakul mawt, ɓeeɗo malaikaɓe no jogiti bulle molanaɗe, ko ɗon woni ko ɓe cukkata kiiɗo wonki oɗo neɗɗo soɓuɗo. ɓe nganndi si ko neɗɗo julɗo gomɗinɗo allahu jalla wa ala wuuruɗo e gurdam islam, kanko si wonki makko ki yaltiri doyi, ki yalti koyo ki uuru moƴƴa, malakul mawti no wondi e malaikaɓe iwruɓe ka allahu jalla wa ala, malaikaɓe ɓe anndanɗa hoore ma ko daneɓe pellabaɓe moƴƴa, malaikaɓe uuruɓe kadi hiɓe jogiti kasange iwruɗo ka aljanna uuruɗo, ko ɗon ɓe wattata oɗo ruhu neɗɗo mo anndanɗa hoore ma ko jebbilaninoɗo allahu jalla wa ala, o wuri ka hoore leydi tawi faale makko ko faale allahu e nelaɗo alayhi salatu wassalam. amma oɗo neɗɗo suɓiɗo gurdam aduna, o tekkani aduna on tekkere, o dari o wi ko ma o waɗa fillaye ka hoore leydi ɗo tawi koye hoore laawol bongol, kanko wonki makko kin si yaltoyi koyo ɓeeɗo malaikaɓe tuppu ɗum ɗo e bulle, ɓe ɗetta wonki kin ƴawnoygol ki dow,
ɓe yaha haa ɓe hewtaka kammu arano ɓe lando udditanede fi ƴawnugol wonkikin malaikaɓe wonɓe ɗon ɓen ɓe wiya habbite men haa men lando allahu tabaraka wa taala si tawi hawri sifa ɗiɗo wonkiji kanko allahu o kawtiray e sifa ɗiɗo si ɓe landike allahu jalla wa ala wiya ɓe kalla inna kitaba alfujjari la fi sijjin o wiya ɓe hara hande dey wonde yimɓe ɓe andan ɗon hoore mum ko yimɓe bandiɓe wuuruɓe ka hoore leydi min allahu subhanahu wa ta'ala mi tagiɓe mi waɗaniɓe ko mi waɗaniɓe kon fof ɓe salila yettude ɓeɗo haray yo ɓe andu kamɓe ɓe ala werde ka angaka ka sijjin woni ko ɓe weerata ko waɗi noon enen andi nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde oɗo ɓiɗɗo adama e hoore makko si tawi hawri allahu subhanahu wa ta'ala addiri alhaali fiyake makko on kanko neɗɗo ha o hewti ɗo malaika ɓe landori ni allahu subhanahu wa ta'ala allahu jalla wa ala wiyana ɓe honnu inna alladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama'i wala yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi inna alladhina kafaru ɓeɗo yimɓe yedduɓe wa kazzabu bi ayatina ɓe fenni ɗeɗo ayeji amen ko waɗi ɗen andi hande buyno woodi sa wolaniɓe ko watta ka kaburu ma ko waɗoyta ñalande dargal ko ɓe atotoma landade ko si tawi a yeeyi toon a arti ma ɓe wiyama si tawi ha hande a meeɗi yiwde yawɗo toon arti o waɗanma contrande allahu wi sifa ɓeɗo yimɓe ɓe wuuri e keferagu e fennugol ayeji amen nden wastakbaru anha ɓe dari kadi ɓe mawnintini e gollitirgol ɗeɗo ayeje si ɓe wowlanama ɓe salo ko waɗi hande ko ɓuri sattude e ko ɓuri muusude kon fof ka hoore leydi ɗo ko tuma natuɗa e galle ɗe tawata ko galle nodditiɓe wonde kaka islamu ɓe jeeya wiwɓe hoore maɓɓe ko ɓe julɓe jon galle on ko nodditiɗo ka diina sonnajo on ko nodditiɗo ka diina ɓeɗo allahu subhanahu wa ta'ala no waɗani ɓe geɗal ɓe wondi e mum jiwo goto yalta nder ton o wiya kanko ko yo ɓuumu ɓandu makko ndun gorko janano meeɗatamo yiwde ɓandu ndun ka hoore leydi ɗo ngari makko ki wonanimo kanko e moodi makko ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu jannirimo qur'anare teddude nden kon oɗo deesida wonde kanko o ɓornotako coñci faaɗuɗe oɗo deesida wonde kanko o foppotako gorko janano oɗo deesida wonde kanko o heɗotako musique o yaataka allahu jalla wa ala yeddete ngara tawa mawɓen alamoɓe soñjaka nder galle maɓɓe tina oɗo alamoɓe yennaka nder galle maɓɓe tina oɗo alamoɓe ɗawaka nder galle maɓɓe tina oɗo alamoɓe raɗoto ka nder galle maɓɓe tina oɗo tawa goɗɗo gono nder ton si weeti bimbi o immotako juulana allahu jalla wa ala ko yawgol looto moƴƴintino wujo nebbe mum rawninayɗe tokka mesji mum ka hoore mum ma hippo perikji mum lanna yuɓɓa peɗali mum ha gasa ɓorno coñcoye mum faaɗu koy urno nebban kañumma e parfum ɓorno ko andanɗa hoore ma ko feeru ɗum feññin ɗum kala ko haaluno suuɗude oɗo yalta bimbi kanko e mawɓen ko ɓe d'accord o arta kiikiiɗe kanko e mawɓen ko ɓe d'accord oɗo ala probléme o wa ettude tiggare nden no jinnude ka nder galle toon kawo fewti wo ko siiɓagol ange ngi tiggawima kawo yaari wo ko yennugol ange ngi tiggawima min wata noddan baaba min wata noddan nene kamɓe noon o neɗɗo soɓuɗo ɗa mo tawata ko tuunuɗo suɓiɗo iblisa alayhi lana ɓe daroɓe na jiwo an on o woni jiwo curɓuɗo jiwo an on darike oɗo ko udditude gute ko finuɗo ndara noon landuɗa ɗeɗo si a landike ɓe wiyama ko ɓe julɓe fa ayna al islamu min haula'i ko honto islamu woni e ɓeɗo honto islamu woni ko jiwɓe jelo woni wullitade hande ɓe ɓornike sexy ha ɓe ronki ka hoore leydi ɗo wokko añuɗa andu ɓurɓe ma añude diina feƴƴino ka hoore leydi ko waɗi si allahu tabaraka wa taala wiyay faqussil qasas gissano ɓeɗo gissaji feƴƴu fof majji sifanoɗaɓe ɓe anda ko feƴƴuno kon no gasa si a waɗaniɓe ɗum ɗo ɓe waajitoto ɓe miijitoɓe wona yimɓe waajitoto ko waɗi
neɗɗo en heɓata ɗo añuɗo diina ka hoore leydi o zaman men ɗo ha hewtiti Fir'auna alayhi la'ana fa aynahu ko honto o woni o darino o yeddi o sali ka hoore leydi ɗo ha Allahu tabaraka wa ta'ala halkimo mulinimo acci diina mum kanka woni e si tawi a ndaari ɓeɗo heeferaɓe mawnuɓe wonnoɓe e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam Abu Jahli en Ubay ibnu Khalaf en kañumma e nanduɓe wa ɓeeɗo ɓe darike ɓe konnike diina islamu ɓe soñji julɓe ɓe wako ɓe soñji ɓe Allahu tabaraka wa ta'ala majjini ɓe mutini ɓe ka hoore leydi makko diina makko kan no continue hay joni o ranti karmakojo go windi deftere o winde alzalimuna wa masiruhum yimɓe tooñuɓe ɓen ka hoore leydi e ko honto woni werde maɓɓe nden honno ɓe sakkitori o addante toon gila e annabi nuhu alayhi salatu wassalamu soñjamo ɓe naɗi ka diina heeferaɓe dartinoɓe diina kan on zaman ko honno ɓe lammiri ɓe addiranama ɓeeɗo ha heeferaɓe e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓeeɗo fof dari no wi diina allahu ka yahata allahu mulini ɓe diina makko kan continue ɗo waɗi si tawi neɗɗanke daragol darto diina allahu kan wiya kaɗo diina foolata allahu jalla wa ala wi kataba allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz allahu no windi ka lawhil mahfuz o wi kanko allahu e nelaɓe makko ɓen ko maɓe foola hay goto wawata dartade ɓeeɗo ko waɗi noon konngol neɗɗo saliɗo diina ko ley woni wa jaala kalimata alladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al ulia o wi konngol kala gaño diina kaka leydi fofaako konngol makko ngol woni ko tuuwi si tawi hawri oɗo neɗɗanke ruuhu makko o jawnirama ni ha hewti toon allahu jalla wa ala jaabike ɓe wonde kanko ala place ɗiɗo ruuhuji soɓuɗi ka makko kanko subhanahu wa ta'ala o kawtirta e sifa ɓeeɗo yimɓe ko waɗi ɓe jaɓano kawtirde e makko fewndo ɓe wuruno ka hoore leydi kanko kadi si ɓe haɓɓama ɓe nattama ka makko o jaɓataɓe kawtira malaika ɓen nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ɓe accitay wonki makko ki ruuhu makko on gila ka kammu toon wonki kinki yanaki cikko ka hoore leydi ɗo kamɓe malaika ɓen ɓe ara ɓe ƴetta wonki makko kin ɓe ƴawnaki hakkunde leydi ndin e kammugon tawa hiɓe lettamo hiɓe tampinamo hiɓe soñjamo ɗo yo o surrede ka nder kaburu makko eɗen anni oɗo neɗɗanke hoore makko si tawi o lanni maayude oɗo fure ma waaliɗo ka hoore leydi ɗo a tawa wona moodi ma mari haaju e on wona sonnajo ma mari haaju e o wona yumma ma marnoɓe ma ka reedu maɓɓe woni ko mari haaju e o fure wona baba en ma mari haaju e o wona geɗalɓe ma ɓen faala o fure yiɓɓe ma ɓen fof ndeññanden ko ɓe tinnoto ko wiwgol ɗettenmona ɓen wannoon ɓe wi a lootay fure ha ñande goo an kadi looteɗa a kasangay fure ha ñande goo an kadi kasangeɗa a surroyay ha ñande goo an kadi surreɗa waɗi allahu tabaraka wa ta'ala ko fodi en kaka leydi ɗo woni ko nattate o wi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra o wi kaka leydi woni ko men tagi on onon ɓiɓɓe adam si on maayi ko toon men nattata on ñalande darngal kadi ko toon men yaltinta on men ƴewna on ka hoore darngal on tuma daroɗen noon yewten ko fiƴƴinno ɗon ka hoore gurdam mo e aya go o wi wallahu ambatakum min al ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja o wi kanko jalla wa ala ko kanko woni funnuɗo yani taguɗo on itti ka leydi ɗo si on maayi kadi ko ton o nattata on ka leydi kanko subhanahu wa ta'ala o wi o yaltinoya on noon ñalande darngal yaltingol ngol tigi tigi ngol tawata nden ñanden mo kala e mum waɗoya contrat ndi makko yeeso allahu jalla wa ala joni noon oɗo neɗɗo no waali nduɗo ɓanndu e hoore mayru tawa ɓanndu ndun allahu jalla wa ala ko teddinnoondu ko fof o itti tawa hannde kadi nduɗo ɓanndu si waawi waalade ɗo hayti ko ñallal gootal ɓanndu ndun ñuuƴi kañumma e kulle e gilɗi e ko anndanɗa hoore mum ara ñaama nduɗo ɓanndu oɗo neɗɗanke waɗi allahu jalla wa ala itti ɓeeɗo malaykaaɓe aynaynoɓe nduɗo ɓanndu makko hannde kadi hay e huunde ala aynude ɓanndu makko num ɓe ɗetta nduɗo ɓanndu ɓe loota ɓe lanna ɓe waɗana nduɗo kasange on tuma si a ndaari no ɓe haɓɓirtama noon an neɗɗo on ka nder kasange ma ɓe ɗetta kolli ma mawɗi ɗin ɗiɗi ka koyɗe ɓe haɓɓinira ɓe ɗetta kolli ma mawɗi ɗin ɗiɗi ka juuɗe ɓe haɓɓinira ɓe ɗetta lince ɗen ɓe turna e ma haalanna morlade e nder majje
sudda ɓe haɓɓa hoore nden dowga ɓe haɓɓa koyɗe ɗen leyga karmo koɓɓe maaki neɗɗanke yarliɗa mari ka hoore ma hiɗa mari ka ɓernde ma ko honɗum ɗum firi wawa e hino ya allahu tabaraka wa ta'ala ko kun ɗo woni kun okkunoɗa men ka gurnan aduna ɗo kun wuuri kun golli ko kun golli kon joni meɗen nattude kun kama kadi an kadi golla e makkun ko faalaɗa kon tawa an neɗɗanke on ala yiltowoma nden ñande ɓe ɗettama noon hannde kadi ɓe fewtina e oɗo kabur nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki oɗo neɗɗo gonɗo si tawi no naɗede ka kaburu makko o daroto o wiya ya waylata e heno halkare an e heno bone an ko honto ɓe woninmi nawde ayna yazhabuna bi ko ha honto ɓe nawatanmi tawa alaka ɓe fokkintinimo siwanaka ngayka lette allahu tabaraka wa taala alaka oɗo fokkiti siwanaka o tampa o soñjo ka o heɓata ɓuttu ha koma hande kadi ɓe hocca oɗo neɗɗo ɓe naɓa mo onanelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makiri noon e hadis mo imam muslim filli e hadisi anas ibni malik radiallahu anhu ɓe maaki yatbau lmayit salasun ɓe maaki neɗɗanke si maayi piiji tati iwtira e ɓaawo makko yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu فيرجع اثنان ويبقى واحد أي يرجع أهله وماله ويبقى عمله لما كنتن كسماي بيجي تاتي يوتي باو مكو انردين بيجي تاتي دون بماكي كو جوتي مكو نين e ɓenguure makko nden e golle makko ɗen an oɗo neɗɗanke hiɗa wona neɗɗo marɗo otowal ngal jindata e hoore mum ka ley hiɗa mari suddare ɗa mari gatal ñande maayuɗa tawa koye nde ɗo suddare woni ko ɓe suddatama koye hoore ngal ɗo gatal ɓe wattama ɓe yowama ka otowal ma tawa ko ɓenguure ma ɓiɓɓe ma kañumma e bandiraɓe maɗi mana e ko nandi e sifa mum woni ko immotoya ha ɗowama ha hewtoya ka kabo heno golle ma nden heno ɓenguure ma nden heno jawdi ma nden ɓe maaki piiji ɗiɗi ɗin non rutto accama toon woni on ɗum ɓenguure ma nden goɗɗo ko yiɗuma wo ko yiɗuma ko ha ñande o wattuma ka ngay ka waccete toon o arta jawdi ma nin kadi ɓe naɓidatama e ka hettoda noon hannde kadi antum e golle maɗe joni noon oɗo neɗɗo mo tawata ko waalaynoɗo e hoore kat place yaajuɗo ta buutu makko ko resor wonno suusata waalade e leydi suusata waalade e gatal waalotoɗo e étage je waɗade climatiseur waɗade ventilateur ɓuran mankataka makko jemma e ñalorma e muɓɓini groupe makko on tawa yo jaka oɗo hande kanko o sortike en galle yaajude ɗon gay kun andanɗa hoore ma largeur makko ngon si yaaji ha ɓurata 2 métre si jundi makko ngon juuti ha ɓurata métre tati oɗo nden ñanden ko to woni ko o waalotoɓe awliramo ganna ɓe walliniramo hoore walgo makko ñaamo ngon ono acci buutuji ɗaatuɗi imo waali e hoore ndiɗon bullaari ɗum ko siko ceedu siko nungu tawa imo waali e nder ɗeɗo loope neɗɗo mo tawata jaɓatano hay tuunude ka hoore leyde tawa ko ɗetteteɗo yahe walline e ndiɗo tuuni kanko neɗɗanke on o lutta e ɗum ono marno armoire ji tew coñci imo marno valise je tew coñci mo marno portemanteau ji no heewi tew coñci haɗe no waali no keeli ɗin fof tawa o yaltiraali ka aduna ɗo siwana wakkun ɗon perkani on dani um ɗum kanamo ko jogo wii unzur ila man malaka dunia hal raha minha illa bi qutnin wa kasmin o wi an neɗɗo lajjugite maɗe ndaara lanɗo laamiɗo oɗo aduna mo tawata wuuri ka aduna ɗo o waɗi laamateri makko moolanani nin ka gurnan aduna ɗo o e marde coñci taw si o yaltidi e oɗo aduna siwana kasangewu makko kun kañumma e hottollowoy koye ɓe watta e makko koye wan noon no allahu jalla wa ala tagirma noon ko noon tawroytama oɗo neɗɗanke joni noon ɓeɗo yimɓe si ɓe ari ɓe ɗetti oɗo neɗɗanke ɓe ukkimo ka nder kaburu makko ɓe ɗetta ɗeɗo piɗe ɓe watta e hoore makko ɓe ɗetta haako ɓe watta e hoore ɗum ɗon ɓe lanna ɓe ɗetta leydi ndin ɓe hibba e hoore mum ɓe immoɓe huccita ɓe accamo kanko tun e hoore makko ma'a amalihi fil hufra kanko tun e golle makko ɗen ka nder gayka joni noon oɗo ka heddi ka nder gayka ɗon eɗen anndi saydna usman bni affanin radiallahu anhu ko filla itta e maɓɓe ko wonde kamɓe ha hande ɓe meeɗali yiwde kaburu kamɓe saydna usman
siwanaaɓe fesay haa waare maɓɓe nden loppo ɓe landa kamɓe saydna usmanu ko fii honɗum ɓe waɗanta ɗum ɓe maaki mi nanii nelaaɗo alayhi salatu wassalamu hiɓe maaka alqabru awalu manzilatin min manazili lyawmi alqiyama ɓe maaki wonde mi nanii nelaaɗo alayhi salatu wassalamu no maaka oɗo qabru ko kanko woni arande e berleeji ɗi bani adama weeroyta fof kadal ngal bimana min manazili l akhira kala werde nde anndanɗa hoore ma ko werde l'ahara oɗo neɗɗo ko ɗon fuɗɗorta yani no e wasi innama salle de réception makko on kanko neɗɗo on kaka kabru nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki fa in naja minhu fama ba'dahu aysar wa in lam yanj fama ba'dahu ashad nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki neɗɗo on si tawi o daƴi ka nder kabru ton o lettaka haray ko hedditi yeeso kon fof koye ɓurtunewaade amma si tawi kanko neɗɗonke on o daɗaali ton o lettama nder ton o heɓi fitna on nder ton ɓe maaki haray ko hikkitoyta yeeso kon fof koye ɓurtu sattude ɓe maaki fama ra'aytu munzaran qattun illa walqabru afda'u minhu nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki min nelaaɗo mongo mi aali ha hannde ko yitere bani adama ndaarata siwana kaburu no ɓuri ɗum ɗon hulɓinaade ka nder kaburu noon ko antu wana an e yummama wana an e baba en ma wana an e moodima wana an e hay e gooto siwana an e golle maɗe ɓeeɗo on mbitima e nder ngaɗo kayka ɓe huccitiɓe yeyi ɓeeɗo malaikaɓe tedduɓe ɗiɗo woni munkar kañumma e nakir ɓe ara ɓe imminama ka nder kaburu mo jooɗiɗa mo waaliɗa e mum ɓe joɗɗinama allahu subhanahu wa ta'ala o immina ɓeeɗo malaikaɓe yo ɓe arɓe landoma wonde man rabbuk wama dinuk waman nabiyuk wa maza kunta taqulu fi hadha arrajul ɓeeɗo malaikaɓe ɓe ara ɓe lando oɗo neɗɗanke ɗeɗo lande nayyi ene ko hombo woni joomi ma an ko honɗum wonno diina ma kan ko hombo wonno annabajo ma on ko honɗum laatinoɗa ɗa wiyayno e oɗo gorko wiyeteɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam oɗo neɗɗanke ka o waali ka nder kaburu makko ton o lande ɗeɗo lande nayyi so ndaari hannde bi sababi intishari l jahli sabu saakitagol ndeɗo majjere e ngu zaman ngu wuruɗen e mum ɗo ko ɗo fottata e mawɗo maɗum e yummirawo nawyuɗo no jogiti kaye no yaade janngugol landuɗaɓe ko on ɗum janngoye toon ɓe wiyama ko lande kaburu tawa ɗum a meeɗa janngude ɗum ka aduna ɗo ha wawa jaaboyaade ko waɗi allahu jalla wa ala ko wi ko yuthabbitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi lhayati addunia wa fi l'akhira wa yudillu llahu alzalimina wa yaf'alu llahu ma yasha o wi kanko allahu o tabintinanayi hulnoɓe moɓen ka aduna ɗo ɓe gomɗini ɓe golleji moƴƴi ɓe jogitoto konngol maɓɓe la ilaha illa llahu muhammadun rasulullah fodde hiɓe wuuri ka leydi ɗo si ɓe maayi ɓe hewtoyi ka kaburu malaikaɓɓen si landikeɓe allahu on longineɓe ɓe jaaɓo ko waɗi ko malaikaɓe hulminiɓe woni si ɓe darike yeeso ma eɗen anndi an bani adama tum hay neɗɗanke sifajo ma marɗo mirin sim darike yeeso ma hiɗa annduno goɗɗum a yejjitay joni noon ɓeeɗo malaikaɓe e mawnude hulɓinaade si ɓe darike yeeso ma ɓe landike ma tawi na a moƴƴuɗo a wata jaabaade ko wallatama ya jaaboɗo wo ko allahu subhanahu wa ta'ala ko waɗi noon o wi wa yudillu llahu zalimin kanko allahu o majjinay tooñaynoɓɓen ɓe wawata jaabaade malaikaɓɓen si ari ɓe wi man rabbuk ko hombo woni joomi ma an ko hombo laatinoɗa ɗa rewayno ka aduna si tawi hawri ko neɗɗo bonɗo wurunoɗo e beleɗe wonki makko e wali e foti cuɗari gurnan aduna o daro wiyaɓe ha la adri o wiya hey min mi annda ko hombo wonno joomi am kamɓe malaikaɓen ɓe towna ɓolde nde ɓe jogii nayi ɓe lappa mo lappande moolanande nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki kanko neɗɗo o muncito o wontan conndi ko waɗi noon ɗen ɓolɗe ɗe ɓe jogii kamɓe ɓeeɗo malaikaɓe tedduɓe ɗore hadis mo imam ahmad ibne hambal filli nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ɓolde wootere yani sawru wooturu ndu malaikaɓe jogii ko ɓe piirta ɓeeɗo yimɓe bomɓe
ɓe maaki wooturu e ɗin ɗon cabbisi wallinama ka hoore leydi ɗo jinnaji ɗin ɗi fof majji ɗi moɓodiri yimɓe ɓen ɓe fof maɓɓe ɓe moɓodiri fii ɓantugol nduɗo sawru ɓe townandu ɓe itta ka leydi hakken ko ndu teddi kon ɓe wawata oɗo noon neɗɗanke ko ɗum ɗo focciroyte ka hadise Abu Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu ɓe maaki ɓeeɗo malaikaɓe si ɗetti nduɗo sawru ndun sawru ɗon noon nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki si ndu ɗettama ndu lappirama fello ngol ngo muncitoto ngo wonta plat si a rewi ɗon a sikka ha hande fello meeɗali wonde no kamɓe malaikaɓe ɓen si ɓe wimo man rabbuka ko hombo woni joomi ma o wawani jabade sabanede ma bonkiji ko marno kaaduna ɗo kon o wi ha la adri min mi anda malaikaɓe ɓen towna nduɗo sawru molanandu ɓe cippina e hoore makko nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki o muncito on tuma Allahu jalla wa ala tagitamo kadi no wonirno noon o jooɗo kamɓe malaikaɓe ɓen ɓeyna naam ko waɗi noon la darayta wala talawt an a wonano annduɗo a wonano jannguɗo a wawata anndude a janngali a jaɓano janngude diina ma kanko aduna ko darnoɗa ko weeli e foti suka ka woni senijo ɗon ko ma sene siyagal makko ngal wela jiwo ka curbuɗa ɗon ko ma sukaɓɓen anda ko ha honto laɓaɗa ko ma fof wawa andude moodi jiwo kaari en on no laɓa kamɓe malaikaɓe mbiya ko ɗum jokkunoɗa wona janngugol diina jokkunoɗa ka hoore leydi on tuma ɓe landitomo ɓe nawama diinuka ko honɗum wonno diina ma kadi ko honɗum e diinaji marnoɗa koye julɗo wonno ka ko a chrétien jo ka ko a juif jo wonno ka haala diina o daro wiya haala adiri hey mi anndanani malaikaɓe ɓen joƴƴina kadi nde ɗo golde hoore makko o muncitora wona ka arande laawol elaano alayhi salatu wassalamu ɓe maaki si ɗum ɗo waɗi Allahu jalla wa ala tagitamo kadi o jooɗo ɓe landomo kadi waman nabiyuka hombo wonno annabajo ma o wiya ha la adri mi anda ɓe jippina kadi wa mayre e hoore makko Allahu tagitamo joɗɗinamo ɓeyna ma kunta taqulu fi hada rajul ko ndun laatinoɗa ɗa wolayno o nelaɗo ɗo daro wiya min mi tawno yimɓe ɓen hiɓe wowla mi wowli ko ɓe wowlayno kon ɓeeɗo malaikaɓe silannimo soñjude oɗo soñja molanaɗo tawa golle maɓɓe ɗen kamɓe lanni kala landal ngal ɓe landimo si o jaabike o wi mi anda Allahu jalla wa ala itta hito dow kanko subhanahu wa ta'ala o wiya hey ko onon malaikaɓe oɗo jiyaɗo an ko o woni o wolande kon fof ko fenande kala jaabawol ngala landal ngal o landa ko ni woni ko Allahu jalla wa ala addirantamo hito ɓeeɗo malaikaɓe si ɓe lannimo foccude nde ɗo foccande on tuma ɓe uddita baafal goo ka aljanna ɓe hollamo nemaji e paleji molanaɗi e weeli e foti ɓuttu ɓernde kowoni nder ton kon ɓe wiya hari Allahu jalla wa ala ko ɗo marannoma si a fewuno moƴƴuɗa kono ɓa a fewano ɓe soka ngal ɗon baafal ɓe wiyana attaɗo ɓe uddita baafal goo ka yiite jahannama o hayno lette molanaɗe kowoni nder ton kon ɓe wiya ɓa a wanno weeli e foti ma on ka aduna haray si darngal ngal darike Allahu ko ɗo naaɗoytama a yaltata kadi on tuma kanko neɗɗon ke on ka o jooɗi ɗon o inna allahumma la taqumi saa allahu mi torkema wata darngal ngal daro dey du'a'un la yustajab du'a mo tawata jaabota ko fen on tuma ɓeeɗo malaikaɓe immo accamo kanko neɗɗo on allahu subhanahu wa ta'ala addoyan neɗɗanke mo anndanɗa hoore ma ko kaanuɗo luuɓuɗo juutuɗo peɗali mo kaani haa ko wawata sifaade on ɗon ara tawa mo jooɗo takko makko luuɓuɗo moƴƴa o wiya ene an kadi ɓeeɗo malaikaɓe ko soñjinni kon fof o soñjaaɗo mi sikkuno mi yaltata e makko an kadi ko a woni arde jooɗo takko an ɗo ko a hombo elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki on neɗɗo kaanuɗo ɗon fewta mo inna ko mi wonno golle maɗen ka aduna e wawata fertude ha darngal daro ko an gollunola ko golluɗa kon ko ɗum woni lam min Allahu wattan neɗɗanke woyo mi ar wonden ɗo ha darngal daro oɗo noon neɗɗanke no waali ka nder kaburu makko nder ton nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki Allahu subhanahu wa ta'ala faadinanamo kaburu makko on faadinande molanane kun gay kun ɗon e faadude Allahu ɓurta kun bijuɗe kadi waɗi o wino en aman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. كان الله سبحانه وتعالى وي فمن أعرض عن ذكري kala wuruɗo ka hoore leydi ɗo o ɗuuri ndeɗo qur'anare an teddunde tawi o janngata ndeɗo qur'anare teddunde o heɗota ko ndeɗo ka janngete o gollitirta ndeɗo qur'anare koyo ndaaru ko welimo e mayre kon o ɗetta ko mettimo kon o wallina o wuuri ka hoore leydi ha o maayi o anndali min allahu komi wii e mayre o wii kala wuurirɗo ni e feendeɗo qur'anare teddunde allahu jalla wa ala wi fa inna lahu ma'ishatan banka oɗo no marana gurnan ɓittuɗam nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe darni ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe ɓe maaki atadruna almaishata banka ene onon sahabaɓe angiɗon andi ko honɗum woni gurnan ɗan tawata ko gurnan faaɗuɗan ɓe maaki allahu wa rasuluhu alam ko allahu e nelaɗo makko on woni ko andi ɗum ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ko neɗɗo bonɗo on si wallinama ka kaburu makko allahu subhanahu wa ta'ala faadinanaymo kaburu on haa bala kenkenje makko ɗe luutonira balɓe makko ɗe luutonira ka nder kaburu allahu subhanahu wa ta'ala waɗanamo nder ton bolle 99 e o wonda e mum haa darngal daro kanko e majje kawtirta ka nder kaburu makko ɓe nganndi noon hay mboddi si wiyama hannde ɗo ka nder galle ɗo gooto suusta waalde ɗo jooni noon ka nder kaburu ma bolle 99 nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maati ɗum boddi wootiri kadi eɗen ɗon bolle ɓurɗe mawnude tooke ɗen kaaduna ga a hawtinira e tooke majje kanɗe bolle 7 si fota e tooke boddi wootiri eɗen bolle ɗe allahu waɗantama ka nder kaburu ma sabu honɗum a suɓino gurnan aduna wiwɗa an la vie est belle ko ma waɗa ko faalɗa ko an ko a neɗɗo fewndiɗo a waɗay diina tumɓe nama an nono ɗum ɗo ko yimɓe préhistoire e ko nanndi e sifa mum les gens de l'antiquité ko ɓe nganndirano toon ɗo ka wonɗen ɗo on ni avec la mondialisation naam si tawi a wiyan mondialisation ma on ko yeddugol allahu subhanahu wa ta'ala mondialisation ma on ko iwtirgol ɓaawo iblis woosi a maayi ka kaburu ma allahu jalla wa ala ko sifa o monde ɗo waɗanoytama nder to oɗo malaikajo noon e nani oɗo neɗɗanke kanko wondugol makko e ɗeɗo bolle 99 ka nder kaburu makko toon tawa kadi ɗum ɗo e ɗum mum himo lettene ka nder kaburu makko toon harana ɗeɗo tun kadi woni mo ñaamude ko waɗi haray ko hayatul barzakhiya o woni e mum elaano alayhi salatu wassalam ɓe maaki ñande goo neɗɗo gooto arno e hiɓe waalino hiɓe ɗaani ɓe maaki hoɓɓe goo ɗiɗo arno ɓe immini ɓe ka ɓe ɗaani ɗon tawi ɓe hoyɗuɓe maana ɓen ɗon ittide ka ɗoyngol maɓɓe wi immoye heen ɓe maaki mi immi mi iwtiri baawo maɓɓe min yehi haa men hewti e nokku men tawi neɗɗanke gooto no wallina himo ajjina goɗɗo goo no jogiti hayre mo dari e hoore kadi mawre kaaƴe o ɗefta hayre wootere o fettina hoore oya nden o darto haa hoore nden lanna wattaade o hocca hayre goo kadi o fecca mo hoore nden kadi mi lanndi ko hombo ni ɓen ɗiɗo ɓe mi wondi ɓe wi mayin tawta lamɗo min ɓe ngari haa men hewto e nokku men tawi neɗɗo gooto kadi no wallina himo ajjina goɗɗo no dari dow makko no jogii ratowal no seekude mo hunnduko kon ka senngo nano naɓa haa ka hoƴƴudu makko turna senngo ñaamo ngon kadi seeka haa ka hoƴƴudu si o lanni seekude ñaamo ngon o taanano ngon selli o wurtira ɗon kadi ɓen ɗon kadi no jokkiri noon mi lanndi ɓeeɗo kadi ko homɓe nii ɓeɓe mi wondi ɓe innin mi mayin tawata lanɗo min aroy kadi haa e nokku men tawi neɗɗo gooto no fubbo e nder caangol ƴiiƴan tawi goɗɗo no dari ka fongon caangol dow ga on no jogiti kaaƴe nde oɗa fubbi haa hewti ka pencenji fii ƴawgol wo oya hocca hayre willol nde naata ka hunnduko makko hayre nden bugitomo ka tumbo ƴiiƴan kadi o fubbo ɓen kadi no jokkiri noon mi lannditi ko hombo ni ɓe wi mi mayi wata lanɗo min aroy haa men tawi hoɓɓe goo worɓe e rewɓe no ɓorti hay gooto e maɓɓe ɓornaade ɓe no ukka e nder ko waywa biiniri mana ko waywa keesuwal senngo dow on no faaɗi ley on no yaaji hiɓe woni nder ton gooto kala e maɓɓe no ɓortori wono tagira noon
hiite no hukka e nder maɓɓe hiɓe sumude hiɓe wullude nder ton hiɓe sooƴude hiɓe faabinde mi landiti ko homɓe ni ɓe wi mayin tawwata lan ana ɓe wanno yaadu juutundu ɓaɓe hewtoyi nokku malaykaɓe kadi hacci ɗon tawi ko malaykaaɓe ɓe darni nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maake habbo noon men sifanoma ko feƴƴinɗen kon ko hayni ɗen kon ɓe wi amma neɗɗo mo tawnoɗen no waali on hoore makko nden no puseeɗe o neɗɗo mo tawata o juuliino waɓutu wootuma waɓutu o feƴƴi neɗɗo mo tawata juuli subaka wotuma naangen ƴawi o juuli fana wotuma alon sara heewi ana kanko julɗe makko ɗen fof ko angoro o juulata o habboto haa waɓutu o feƴƴa elaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki malaykat ɓe wi'imi ɓen ɗon si maayi ko ni koye maɓɓe ɗen fusirte haa darngal daro si darngal darike kadi honto ɓe fokkiti fa halafa min ba'dihim khalfun adaa'u salati wattaba'u shahwati fa sawfa yalqawna ghayya allahu jalla wa ala wi hoɓɓe goo lonti ɓaawo moƴƴuɓe men ɓe yeebi julɗe ɗen ay imam ibne kasir ɓe maaki ay akharuha an waqtiha ɓe dari ɓe nenni julde nden ko juulaynooɓe kono ko tuma waɓutu on feƴƴi o si ɓe juula yehi hari meɗen ka taxi no hari miɗo yeyde miɗo mari kiliyamɓe no hari meɗen ka classe o way hari meɗen e séminaire meɗen e réunion ɓe habbo haa waɓutu on feƴƴa ɓe juulaali allahu subhanahu wa ta'ala hay wonɓe ɓen ka jihadi fi sabilihi ɓen ɗon o wii wata waɓutu on feƴƴuɓe juulaali dey hara hiɓe haɓude yo ɓe juulu ka ɓe haɓata ɗum an noon dartiiɗo woni gaa e alhaali ma aduna darɗo a wiya hari koye kuwonɗa allahu wi ɓeeɗo ɓen si ɓe maayi sawfa yalqawna gayya no faati ka ɓe hawroya e nokku gooto no ka jahannama no inne gayyi abdullahi ibne abbas radiallahu anhuma ɓe maaki gayyi ko waadin fi jahannama wa inna jahannama la tata'awwadu billahi min ɓe maaki si innama gayyi ko aynde goono ka jahannam hakken ayne nden ko nde wuli ko nde mari lette muusuɗe e soñja kon hay jahannama wiyay allahu mi turke ma dandam bone ɗo ɓe maaki noon neɗɗo nennowo waɓutu on si o maayi taw ko ɗon o fusete hoore makko nden haa darngal daro si darngal daroyte ko nder ɗo o bugoyte kadi ɓe maaki amma neɗɗo ɗimmo mo tawɗen on no wallina ratowal ngal no waɗede hunnduko makko kon fecce ɓe maaki ko neɗɗo wowlaynoɗo fenaande jotto ka nder suudu makko o formila fenaande wootere nde saakito e nder aduna on fof sabu ko o fenayno kon si o waaloyke ka ƙaburu makko malayka ɗen arday e ɗeɗo ratooje ɓe seeka mo hunnduko kon haa darngal daro ronanta goɗɗo nama no fewon ɗo sa fenaali a wurata alhaali hulɓiniɗo neɗɗo julɗo wowlowo fenaande o darto kadi o yano ahi sa fenaali a wurata ala ella ma yiya tawya allahu tabaraka wa taala ɓe wi amma mo tawnoɗen on no fubbaade ka nder ƴiiƴan ko neɗɗo ñaamaynoɗo riba oɗo ko neɗɗo mo tawata si o maayi taw koye ƴiiƴan o fubboto haa darngal si darngal ngal hewtoy noon alladina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladi yatakhabbatuhu lcheytanu min almas dhalika bi annahum qalu innama albay'u mislu riba tawino wa ahalla allahu albay'a wa harrama riba ñande darngal kamɓe ñaamayɓe riba ɓen si ɓe immintinede nden ñanden ɓe immoray wa neɗɗo mo jinna cheytane liɗi immagol yana ko immo yana haa ɓe hewtoya ka darngal ɓallo woodi e karmo koɓe goo yaaruɓe wonde neɗɗo ñaamowo riba ñalaande darngal ko mbaadi barriére o immorto e mum hoɓɓe goo wi ko mbaadi kose woni ko immorto e mum hono hannde ko ɓuri yurmude kon fof yimɓe ɓen ko mantorta min bappa an ka banque gollata min nene an to soko ko toon gollata jaaji an ko banque woni o gollude tawa noon ɗi banque ji ɗo ɗi fop majji no ɗi diidori yeruɗi min humpiti fimum ɗin ɗi fop majji ko bunuko no riba wiya ɗi fop ko banque ji riba karama koɓe saudiya ɓen wala cheikh ibne bas ɓe windi deftere ko yowiti e fi majji ɓe maaki gollugol nder ton no harmi si a ñaami ko riba wonɗa ñamude an ko man torta ko babay maka ka banque gollata yumma ma ka banque gollata koto ma ko toon moodi en fiancé anka ka banque gollata elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ayyuma abadin nabata lahmuhu bilharami fannaru awladihi ɓe maaki kala neɗɗo mo tata ɓanndu makko ndu koko harmi ndu wuuriri si o maayi ko yiite jahannama mari geɓal ɗum ɓanndu ɗon aljanna ala haaju e mayo jooni noon
oɗo ñaamowo riba ko ni immorta siɓe aroyi kadi ɓe darike kadarngal ibne abbas ɓe maaki kamɓe marɓe ñaamaynoɓe riba ɓen allah o yimne malaikaɓe ɓen arda e kaafaje jonna ɓe tawa ko ɓe jonnirte ɗen kaafaje wo ko yoɓe haɓidu e allahu tabaraka wa taala e hoore kaɓe dari ɗon nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki taway reedu gooto kala e maɓɓe no yehi ha memoye leydi ndi anndi ko enen woni ko fijiri riba ko waɗi bakkatuji mum ɗin no mawni nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki e hadise maɓɓe goo wonde arriba 70 baban wa fi riwayatin 73 huuban ɓe maaki fa aysaruhu mislu an yankiha arrajulu ummahu ɓe maaki riba no mari bakkatuji 70 e riwaya goo bakkatuji 70 ɓe maaki bakkatu ɓurɗo fandude e majji ɗin ɗon 70 fof kamɓe nelaɗo on ɓe maaki ɗum ɗon no way wasi tawi neɗɗanke jombi yumma makko ta kamɓe jiidantomo bakkatu goo heɓata ɗon ko on ɓuri fandude e bakkatuji 70 ko riba mari ko e hadise goo ɓe maaki arriba aki bana addirhamu alladi yusibuhu l insanu fi riba aw min arriba ɓe maaki ashaddu min 36 zaniya neɗɗanke infran goto mo ñamata e riba on ɗon bone makko no ɓuri mawnude edi zinaji 36 yani neɗɗanke mo andanɗa hoorema joni ɗetten misal jiwo waaliɗo ka hôtel golle makko fof ko yeeyugol hoore makko an hiɗa jooɗi ka ley contenaire ma hiɗa jooɗi ka nder magasin ma hiɗa jooɗiɗa jokki business ji manin infran goto mo ñamuɗa e nder ɗon tawi ko riba o heɓori haray oɗa jiwo si o waɗi zinaji 36 hiɗa ɓuri mo bakkatu ka allahu tabaraka wa taala ɗum waɗi si tawi ko hunde nde tata ko mawnude nde hanuɗen tertade kamɓe malaikaɓe ɓe inni amma ɓortinoɓe worɓe e rewɓe ɓe tawɗen ɓen ka nder e keesuwal yiite tawi hiɓe sonka hiɓe faabina ɓeeɗo ko waɗaynoɓe zina ɓen ka hoore leydi worɓe waɗaynoɓe zina wakkiloɗa immoɗa yahana jiwo goɗɗo mo andanɗa hoorema oɗo daganakima aduna o fof o daganakima hay e nokku wakkiloɗa an kadi jiwo iwtira ɓaawo gorko mo andanɗa hoorema daganakima e nder aduna o fof makko yahon suuɗo ɗon aduna o fof wirtoɗo yeeso allahu subhanahu wa taala est ce que ko yawgol ferma baafeɗen ɗe fof majje ferma fénétre ji ɗin ɗi fof majji jooɗo noon hannde kadi sikkalan ni suuɗaɗe tawa ko ɗon noon ɓurɗon feeñande allahu subhanahu wa taala waɗi noon ko wa indahu mafatihu lgaybi la yalamuha illa huwa o wiika ka makko woni saabiji sottirgol kala ko wirni o yeeyi ɗum waɗi si imam ahmad ibne hambal ɓe marno gimol ɓe maaki wonde ida ma halawta ddara yawman la taqul halawtu walakin qul alayya raqibun wa khaliqu zulami yaraka wala tahsabanna allaha yaghfulu sa'a wala annama takhfa alayhi yaghibu ɓe maaki an neɗɗo si tawi ñande goo a naatoyi e suudu am tun a wirnike a suddike am tun ɓe maaki la taqul halawt wata wiw ko min tu woni nder ɗo ɓe maaki walakin qul alayya raqib wiw miɗo wondi e goɗɗo ko waɗi noon wa khaliqu zulami yaraki kanko allahu taguɗo niɓe ɗen imo rentuma ka wonɗaɗo ɓe maaki wala tahsabanna allaha yaghfulu sa'a wata sikkudey allahu on no weltindo hayyeru sa'a goto wala annama takhfa alayhi yaghib wata sikku wonde koni o suuɗanade kon no wirnimo kanko allahu fa idan ka nangata on ɗon sonnajo ma ka nangata on ɗon gorko yahon naato waɗon zina yalton allahu subhanahu wa taala o wi himo renti on wata on sikku o renta on kanko jalla wa ala o wi moƴƴuɓe ɓen kadi wata on sikku allahu rentaɓe ko waɗi noon ko wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa kanko allahu o wi wata sikku allahu no weltindi dey e ɓe yimɓe bonɓe ko ɓe gollata yarayɓe beere no yara bimbi e kiikiiɗe ɓe waɗa ko ɓe faala waɗayɓe zina no jokkiri no faalira zuwayɓe carte zuwayɓe PMI zuwayɓe Guinée Games zuwayɓe mi annda kala ko anndanɗa hoore ma ko piiji harmuɗi ɓeɗo fof no jokki ɗum bimbi e kiikiiɗe allahu wi hey wata sikku allahu no weltindi himo ayni ɓe ko honɗum innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al absar
allahu ko nennani ɓe ko haaɓe tawyamo e ñallal ngal tawata hakkenko ngal satti kon nden ñanden gite ɗen ko puttinotoɗe ko waɗi noon ko nden ñanden kamɓe yimɓe bomɓe ɓen ko la yartaddu ilayhim tarfuhum darɗe maɓɓe ɗen yirtitota ko ndaara ɓe wa afidatuhum hawa allahu wi nden ñanden a tawa ɓerɗe maɓɓe ɗen kadi ko yewude ɗe tawata ko ɓerɗe anuɗe moƴƴa fa idan haray goto kala men yo wattan hakkil o heɓulano nde ɗo mayde o wakkilo o moƴƴina ɗan ɗo gurdam makko yeeso nde ɗo mayde tawa o heɓay ka o tawoya allahu tabaraka wa taala la siyaman noon enen ɓeɗo sukaɓe worɓe wattude e ɓeɗo sukaɓe suddiɓe waɗi si tawi en daraki ɓe gandi hande kaɗo diina allahu subhanahu wa taala ko ɓuri wonde contre kaɗo ko ɓeɗo sukaɓe tigi e hoore mum sukaɓe worɓe no dari feere sukaɓe jiwɓe no dari feere hiɓe haɓɓiti ko ma fi iblisa towa ka hoore leydi ayiye ɓe no ƴawi otoje no jinda e nder saare nden no waɗa publicité ji yugol ma artiste jo kaarijo no invita palais kaarijo no invita boîte kaarijo no invita jardin kaarijo no invita plage kaari ɓe wiyama si a woopi ɗum a ŋatay hondumanu tawa noon ko si a yeyi ŋata hondumanu ko waɗi ko yawma yu'addu zalimu ala yadayhi ñande tawata a tooñi a ŋatoya kolli maɗin ɗiɗin no ñalande ɗarngal enen kadi daro ɗen wiyen ko ma kaɗo diina allahu yaara yeeso no ɓen bandiɓe sonkirta noon e yaasiyon ɓe wiya ko ma iblisa yaara yeeso enen kadi daro ɗen janggen kaɗo diina allahu foti ko worɓe foti ko rewɓe ka sukaɓe haɓɓitoɗen ko ma kaɗo diina allahu ka yaara yeeso kaɗo jasata fodde hiɗe wuuri ka hoore leydi ɗo aray fama kana fihi min sawabin fa min allahi wahdah وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان الله ورسوله منه براء أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تعليق على قوادين دو سناتون دو بما كانين هوري نزوم يعني يبان تيمودي فلنوم يا الله سبحانه وتعالى ويوم بتندو كميزان ما تحسنا يوم القيامة إذن فوق جودي دو ونادر نيكادي الجنة الجنة إن كل لوجي القيامة دين وعليهم تنبوي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون علي الله وجهم بيد الله سبحانه وتعالى داري دفتر ماكو وعندما سورة الزمر الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك هم الألباب هذا قدين بينهم نانو بدون دو كونغون كتالو الله ما كنوا لا دوم جوكا كبر مودي مum ay tambi ko watten do kon aray ko be andintini en do e wadani inshallah ko yete kon dangal to kangal dum ko maynden de do be wadani en de do inshallah aray fi dangal jarangal dallo be nyumututun aray inshallah nyande ko kadi en programme be aro ya be landitano en kadi fi dunno inshallah alhamdulillahi rabbil alamin haray non ndani yewtere nde fekkano wadani en den haray en toriki Allah subhanahu wa ta'ala on haray en nani makon Allah haray en faami ko yewta kon yalla newna en gollitirgol ko yewta ɗo